ngibingelele kuwe laleli, ngiyathemba uyaphila-ke. Manje ngicela kuwe laphana-ke ukuthi-ke uma usamusha-ke ikhasi-ke leli-ke wenze ulungile-ke laphana-ke cindezela-ke ibhathini subscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khonza ukwazi ukuthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha kulethela zona-ke nje kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. So ngakwenza-ke nje wena-ke lapho njengamanje ukuthi-ke subscribe njengamanje-ke udaba kulethele lona namhlanje ngilethele-ke u-M_K-ke laphana-ke ehlaziya konke okwenzekile kwipolitiki, yaveza-ke ney'mfihlo nokungaziwa-ke laphana-ke. Angifuni-ke mina ukuthi-ke wakuzwa ngami konke-ke lokho, kepha into nje ngizodlala-ke ividiyo yakhe lo Mlisa-ke uzizwele wena-ke. Usecela kuwe-ke lapha ukuthi usuzwile-ke le video lena-ke ungene kuma-comment section ufushe umbono wakho ngalo lolu daba-ke lolu-ke ukuthi-ke wena-ke ucabanga kanjani-ke. Mase cela nebhathini nje subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawo-ke le video-ke awuyithokozele. Lalela we-MK, khuluma ne-MK nje, mina angifuni ukuya le nale. Uyabona ayikho into ozoyenza wena manje ngomuntu ongafuni ukwamukela iqiniso. Yabona-ke manje ayikho nje into ongathi usuyayenza njengamanje for umuntu ochuzayo yena, ochuzela yena ungaliboni iqiniso. Ayekho njengamanje umuntu ongaboni omnyama ukuthi kudayisiwe ngeSouth Africa. Akekho umuntu ongaboni ukuthi abaholi bamanye amaqembu basebenzise indlala, basebenzisa ukuthanda izikhundla, badayisa ngomuntu omnyama. Akekho umuntu ongathi akaboni ukuthi yonke into eSouth Africa bafuna ukuyi-privatize, which means ama-prize asezobiza. Umuntu phela into mayi-private yakho leyo nto leyo, which means unyusa i-price ngendlela uthanda ngayo, uyabona? Unyusa i-price ngendlela uthanda ngayo, which means zizobiza izinto. Akekho umuntu njengamanje ongaboni ukuthi i-MK ukuthi angazi kahle yenze njani i-EFF, kodwa MK ne-EFF that are truly abayimisela ukuthi bangamane bangatholi izikhundla uma i-agenda yomuntu omnyama ivalelwa ngaphandle. Amanye asegijime u-UDM sebegijime bayojoyina i-GNU ukusho ukuthi basalandela izikhundla, kodwa i-agenda yomuntu omnyama beyishiya ngaphandle. Yabona? Ngicabanga akekho umuntu manje ongaboni ukuthi kudayiswa ngezwe siyiphakathi kulo. Ongakaboni namanje ongathanda ukubona. Yabona, uyichuzela yena choice yakhe ukuthi akathanda ukubona. Futhi ayikho into esingayenza ngaye wema-MK. Focus yethu thina manje sekumele ibe kwi-management plan. Sekufuna si-create ama-groups manje. Kulama groups ethu mhlambe sihlangane as youth, sihlangane as ama-regions, yabona. Kulawo ma-groups lawo sizobuka ama-projects okufanele siwenze, to-do list yethu ngamanye amazwi, yabona. Because akufanele uhulumeni we-MK athwale kanzima, asifice thina la on the ground singokhamsangithele singenze lutho, singasebenzi. Thina i-focus yethu manje sekumele ibe lapha. Asikhohlwe abantu abasadefenda ukudayisa ngezwe. Angeke umenze lutho lo muntu, Nkosi yami. Uyalibona iqiniso, uyabona wonke ama-proof aphambi kwakhe. Yena nje uyibanjela ama-reason asimple, askenzi ngalendlela. Uyibanjela i-reason mhlambe ukuthi uzonda uZuma. Uyibanjela i-reason ukuthi hayi mina iqembu la ikhale lengakhula kuyilo ngeke ngikwazi ukulidedela. Ebelibona ukuthi seliyadayisa ngezwe, uyabona. So babanjwe ama-reason narrow, akhombisa ukuthi lo muntu ingqondo ingaka, yabona. So ngeke umenze lutho, i-choice yakhe uyichuzela yena ukuvalela iqiniso ngaphandle, ahlale emangeni. So i-focus yethu-ke manje thina as youth or thina as abantu on the ground, ukhohlwa abantu abasangene nabazosiphendula imsangano la. Into nje kufanele uma uyibuka leyo comment ungayiphenduli noyiphendule vele uyeqe
focus ey'ntweni ey'positive. 2 bese sibuka i-to-do list yethu as intsha, ngoba angifuni mina uhulumeni we-MK uma usuyiwina yonke lemsebenzi abayenzayo lapha phezulu be-leadership basifica ukuthi thina la on the ground singokhamsangithele. Fune uma bebuya on the ground bafica ukuthi si-busy already, thina sinezinto ezethu esizenza ama-project ethu, singangena emfuyweni, singangena kwakheni ama-small shops, singangena kuma-skills, yabona. Sifocus kulezo zinto thina esiyintsha la phansi. Ngoba ngiyasho namanje ngiyaphinda, ayikho into ongayenza ngumuntu ongafuni ukukhetha iqiniso, ofuna ukukhetha injabulo yesikhashana akhohlwe injabulo lesikhathi eside sidinga thina njengendle emnyama. Angeke bafowethu. Sesingabe simosha i-energy yethu, simosha nesikhathi sethu. Thina secacile wonke umuntu usebonile ukuthi siyadayiswa la. Siyadayiswa la. Asiyeki leadership ke ilwe nalempi lapha phezulu, kodwa thina la ayithi mayisibuya isizothathiswa i-MK ingafici ukuthi sengokhamsangithele njengoba kade kwenzeka kwagogo nakwamanye amaqembu, niyabona. Ake sikhohlwe nje abantu abangafuni ukukhetha iqiniso, ba i-choice yabo. Umuntu seyi-choice yakhe, umuntu ungaboni ukuthi kudayiswe ngayo, i-choice yakhe. Ngeke futhi umenze, ngeke umconvince otherwise, angakuthukaza yoshona, kodwa iqiniso uyalazi, ubonile ukuthi ulandela umdayisi. Angashona le na le, ashonephi, achaze kanjani ukuthi kumi kanjani, ulandela umdayisi yena, finish and clear. Ngeke futhi umenze lutho ngoba i-choice yakhe yakuthanda lokho, yabona. Danko.